najmanje moguće emisije, odnosno bez emisije štetnih gasova i bez buke. Govorimo o ovoj toplani. Očekujem da maja 2025. ova toplana radi uz podršku Ministarstva energetike i Srbijagasa, da smo rešili taj gasni prsten oko Novog Sada. To je bio veliki izazov, tako da vam čestitam na tome. A kapitalna stvar, ako budemo radili u dogovoru s predsjednikom države, Ministarstvom finansija, Ministarstvom energetike, Vladom, i još jedan blok termoelektrane toplane Novi Sad. I naravno ova priča koja je vezana za zelenu agendu obnovljive izvore energije, a to su ovi solarni paneli, i po prvi put da mi smo spremni da idemo u takvu investiciju. To su stvari koje menjaju ambijent jednog grada na bolje.